Teman-teman, selamat bertemu di DLP Toraja Channel. Sekarang ini saya berada di sandangan dalam acara Rambu Solo, yaitu Mak Pasonglah almarhum Dr. Andus Petrus Pakibu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tahu kok TV? Dorong maju ke depan. Dorong maju. Awas. Ave Madika Oloki Simantara Pang Stingga Yoki. Tenang.
Inang laeng tenang ayam. Kebenaran ako kita kondok na mali-mali sampai ke PMPT. Iya. Nah, dia tuh ngomongan kalau bisa memulai Paroy. Bete. Oh, karena saya mau coba fotonya. Jadi itu kita tolong karena sama pemimpin. Kita tolong. Jangan kita sakobi. Kita bilang ke pemimpin kita sakobi. Paroso teman-teman, Paroso. Dia dorong naman ito, okay. Tuloy pa tumadulon, bonggongan, tongki, terong. Terong tulak-balak, at dirapasan, mana terotanda, mana pintu terong, mana tahu-tahu, mana ito barang ni. Mana lapu-lapu yang kayang, mana lapa-lapa, batu kasih, mana bulan ratu. Patas-patasan ito, masuk, pamanasok. Yan ito ni, diopukon ng bunga. Tutuloy pa, tadi lepasan mana terong tanda, bunga. Todi. Mana mintu terong, patasin na sa yung piroso. Dapat may terong ito kasi ano yung terong. Then pa terong hindi. Terima kasih. Muna patasin ini, patasin na langsung. Ya Todi, patuloy ko na bunga. Yang ada candy kan. Oh. Ada nih. Seno pangadanna toma arabutan lama tigi yang pangaran tenganinna toma kapunan nao. Lana laike inde ala tunengka inde maadika lamale na atong kurang bisa pangaran tekalua tama tandong sea. Nenek naiman den mo gay mo tanamang maatang urakban bulu mata mandarana tutukongi upu pase komalili untar bulan dari lambe ganna sampin beba nupu sola beba anamo apa siapa muda kalungka lau pea ina senga atau dianan kulit ina lain kori paatalun bulan sangka si sonda wangan kalan dona sangka si solot enne lain dandan valerian tama hante kalua tama tandung sea iyo paano niso ya to kasi na ito maju kita mentus keluarga kami daw kutoran labay nila nasang kami kaseda may paano naman di kaseda bayang maju kumakanin maju sedikit kayak kaseda baka manasang ng keluarga yan daw nung dramatik sa kulay yan naman yung makalikan ito ng kaseda criatura ato manasang dito keluarga baka manasang kayak kaseda bukas ito kesana maju. Bukai kakinya, dilung betul kasih bukai. Maju. Awas. Jangan kita masa di bagian bantu. Maju ke sana, maju keluarga maju. Pamatira-tira, di kamar mana kau di mana nanti. Iya, suruh ke kemarin nih, kalau kemana itu kemarin dulu. Maju. Oh, ini enggak, pero ya. Baik kok,
Biasa motor kami bawakan dalam 3 luar, tapi katanya kami akan boleh. Sebuah penduduk yang ada merah sarang keluar na padang libang ha. Ya tu kita din man na buang na tiro na diba pada ko laman nilakyan tilalong pasak ka ito. Oleh pa ya tu tiro na diba atala di katusuna na ke rambu tamarang tikalua tilalong pasak ka ito. Sebelum penduduk yang ada, ia terjadi lagi tinggal lagi aku sudah lagi seperti bapak patuan. Oleh bapak yang patuan jawa muka adalah terkerampan. Aku disikat di waktu. Yang dalam pulang latihan tega yang dapat aku di bahan terong, disongkan terong di bahan riba. Tunasan komite marante, rong kebantuan. Tiro ilago, tungka mata apai mata. Masih mata neng kita, tikam malum buah arah. Lain tondo oti sekomodoti langit para alukna mangsan bisa randa alukunaran te kalua sangka anak kandung kalonaran digente kalandona sangka layuk lambakna dandan paleleang napulalan saya bating napulambanan Ratu Mario. Tumpe putay patarino ko, patarita marante. Ya tumintu teno patarimay. Tutole pa. Otay kapamitu tumtu kita mitarumay tumintu teno patamana sigirante kalwa. Ya to mapotong medal to babangan patarimay. Udah habis sisa longapang. Sekali YouTubers Toraja, ada DLP channel beberapa yang hadir membagi duka di pelataran duka di tempat ini. Juga para wisatawan, para turis, selamat datang di pelataran duka di Sandangan di tempat ini. Para pemandu wisata tolong tamunya diarahkan baik-baik. Jika memungkinkan dimasukkan dalam pondok keluarga untuk disuguhkan air kopi, teh, apa adanya. Oleh pabintu ki pemandu bersemangat tu karam kami sasolan temai toma mata marusa toma akuli ipindan dalam datung kasanganna na tiseno ada anale pemandulan tarik tikuran dan pandan matarik kallo laku lelian nuran lapton dapat dirandalami. Pintu
masih kami itu tidak patami rante, upem putay lang. Tondo kamelo teto raya, kale batulak parang padang adibanga. Padang mari ridita kada tidak masuk karangan na tinggi oman baduan na balabatu bindan rara. Lili na padang lepungan bulan tarik tikuran dan na pandan matarik kallo. Na taranak umama kang gunolumo na saladan panompok doki-dokian. Nanay bendan tanete umbur manik lombok tipas saregayang tipa lili ibulu londong sumen pa apem paya Allah. Ada nanaisang tomam bela sangka na pelele toto yang tunduk. Tai sama paaduanan na tirandaran dalelena memongan katonganan na kareban na randal langi memongan lelean nuran nataranak kada nene pa apalun pun tomatua toku mua bisa kada di potuo pantan kada di pomate. Bahwa tanah Toraja ini adalah negeri impian, bumi yang dipadankan lingkaran bulan, negeri yang diibaratkan lingkaran matahari, sawah dan ladang terbentang luas sejauh mata memandang, gunung-gunungnya menjulang tinggi menatap langit. Tanah yang diibaratkan lingkaran bulan, bumi yang dipadankan bundaran matahari. Adat istiadatnya dikenal sampai ke ujung dunia. Tradisi santun warisan leluhur dikenang sampai ke rumba-rumbai langit. Di bawah falsafah nenek moyang kita bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Koe maren paren parampona lalong maga agun kasayan natarapang. Unnolah lalang membela lombok ma'alah kolakon latu muntun tamaran tekalua alati bantu utama tandong sea-sea. Inang apake nanele na sangka turan todolona tontong nasi osoi nasi turan turananni. Taramu isari katau tae kamu pelelei si sonda langan kalandona sangka si solon layuk lambakna dandan palelian. Koe inang asenga atau di garaga masuli inang lain to di kombong darang abu utu. To di kombong dao pusakna di tanpa dao talobona dao wallo sama barakna dao bulan sang tampana bintoen sang ba'ana to di tamban tuan datte to di pamak kobumbungan to di kombong pare pulu di loloan dao tongkodan layu di tendeng dao sungan pak kalanduan koi ya maju ya tukang ini ngambil baru tuh tukang yo pak ada di tukang no. Yo ini tadi kita sakpanoni. Matu larang tekalua kumanas sakalan tandung kalau harap susi kalu kumelambi tento kila sarang malo untuk merasai tondo komena nang dari lambe maju pelan-pelan maju bunda ratu
Maju. Ya, maju, maju. Pintu oni napo oni gamara napo gamara kehina pake nanenena sangka duran todolona tanto nasi yosoi nasi duran nandi tiumba amo inde ngalong adullo amo inde tarapang Aula mati tomba anak polalan umpa silo sea reu umpa mampu padang inang taruh kotosi osso damai tongkonan layu si baturan tadi damai sungan pahkalan duan tiro ilako tungka pata pai mata manggi rika kupo gada dan rika ku ulelean mararama sama pia kalangi porro sama sebatara mararama sama salu porro sama randana reke nasa rusu olela bunga nasa rombor merroyana mana soraja banga mana soraja banga tu Pataru ilangan tu lamba-lamba, pataru ilangan. Ina senga anak apa Allah sangka kamu soran doti langit paten dengsi renden kehina mabukun nagu angin tarong kona kayu asik lolo nasib dana lalu jol itu kabel dong ambil timur sedikit timur baru di steering ya maju ambil timur lagi maju iyo makamban pantarana kana puang manimpa pasaladan atau tumang pararata rampu bakarin man kita materan te kalua tibantu kita mate tandu sia-sia na turu pasak kinapuang na saladan rapak-rapak na tutumang pararata rampu tamati todolentek tutun tamati as sukang butu jadi ko boyo ki pakususi moto la tabungka yate lamba-lamba la tabungka tatondete na pintiongan di napola lang nilangan telalo la dengki do lambuka ito bungka ida ko to lamba-lamba do dami rampana ni Siapkan aku itu namanya. Iya, bungkai mite lamba-lamba kasih ada tok saringan tabalai. Dari itu bungkai. Ya tuh kita doro. Kalau bisa 2 orang itu buka yang di atas, buka. Balai itu di sana buka. Ya. Oke, langsung si kami tonton na di palangan dah kote lalong. Kodoran di dalam sini, tapi dah. Kodoran di dalam sini dari bungkai deh. Lalu itu kaki detik dah 2. Na pola hilangan na pintiongan ni kende ke langan tongkonan na. Tongkonan na larang tikan luwa ay sungan pa kalandon na lang tandong sia-sia.
Oh, dada kita tolong buka itu. Oh. Dua orang yang pegang itu, dua orang di atas. Tabi ada sumbung puduk na aja itu aning kok bulir ratu laku ada tiumba amo inde lalu modul komo inde tarapang Sini kami. Ayo. malulur ranted ola maati tombangan apolalan umpa silongo seareu umpa mampu padang inang ataru utosi oso damai sungan pakalanduan tiro ilako tungka pata apai mata manggi rika kupo kada dan rika ku ulelean mararang sanga pia kalangi romo sama se batara mararang sama salu romo sama randangan reke nasa keluarga Pangasyete na presurudo kayo ito sa bito alam ko papaano sa tenda dito to nasakto aling pag mga rin pala man ikalingan ako mikali bimitra ito dito tapos pa sa bito aling pag napisang ko sa bito
Pasal ko ipo ketika mo dinosaurus subira dako kisudi ko. Amin. Pitu aminu katola ko. Nenek lima. Gimana pun Tuhan memberkati kita semua. Iya, jadi angkai dulu. Lagi sini Pak. Oh, lamito ito na trere ke pareng kabel do. Sibagi mo kami yate lalo ko la diangka do mai namalikan de galang tu saringan. Jadi itu kita nangka ite ambe tasabarang si kalama ibang idolon tuin nangkai naken de galang tu saringan. Kabel do. Pasal itu pedolo. Lebih bisa nih om. Yan lebih bisa di bala itu kayak subidolo te lalong lamali langan te seringan na. Sambo pajon itu sambo misi turun nih. Oke. Tarik batas pisau. Patami sambo dulu. Iya, lebih tahap dulu dari palangan ke saringan. Saringan lah dulu. Nanirang pulangan ya. Merekam angkai. Kurang aja pokok ya. Laku saringan ya. Buka piring dulu ya. Pakai begitu saringan. Si lima langan ya. Itu saringan. Oh. Depan tuh saringan nama dari bungka tuh lamba-lamba. Pakai lagi dulu tuh saringan. Lamin nululusau lamin tak adulu reke lamban makarang langan kalang donasal ka tumepa lai lambak nadangdan paleliang umpoka salun nabati kita maram tekaluak umpo tete noro mario tamatan dungo sia-sia. Pertama disambut ni may kalamak jomay.
Awas awas tongkai pakendekin deboko tu saringan pakendeki kanas do pakendekin deboko. Angka jeboko angka pijeboko angka bilangan deboko. Sumpura ka. Pakendekin deboko pakendeki. Angka deboko angka langan deboko. Angka PCD. Angka P, angka ada tongka. Patah sudah si pilomen mi tongkai. Angka B, angka minde. Labikan ya ke garanto na jong ni padolo saw paturuturin na boko na garanto ni padolo namane paturunin ni padolo saw garanto na jong mama mimanen lagi pemalemat sini mara Pamali-mali pisau garanto na. Kandas padole. Lagi gergaji boleh bang masih itu mak kasama lang no. Gergaji. Tapi lagi gergaji na di polisi itu sama lang no. Iya tujuh boko indi jumo barat limpuli itu kato malang ke apa laman. Toy pito lamba bungkai todo nalakyan bungkai pamagit tinggi bungkai pakai dia bilang tak apa palai ti mari palinan tu saringan dolo naik pakai mati iya masanding ya bungkai lami bungkai itu lamba bungkai. Baru ko masanding beres mo lamale mo di palang mo. Oke. Pamilu tompa. Ya tompa da anak ede bagalangan tompa da narerung itu daman na. Pajong-jong itu tompa. Da pakai di kilang samping na tompa da narerung itu padaman.
Surah dapat dimaksudnya itu padaman. Pajak-pajak pangi. Tak mereka di kalangan. Ya. Yo, pakai dek nih. 1, 2, ber. Ang nabila dulu na tayo sengke. Susi meto yang ada nabi ma apalo susito. Si semba ki, si bura ki, patah itu sengke. Topang jumi boko. Buka itu lamba-lamba. Topang hijau boko. Noni. Taya, topangi. Kurang 7 pokok. 1, 2, 3. Binang pela pangilangan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, ber. 1, 2, 3. Palangan itu saringan untuk uluna. Sampai orang-orang yang angkat kasiannya. Dorong misal. Dorong misal. Yati lamba-lamba lami tarek mati mo bilulun niti lakyan. Pakari ipiti. Yo, lulun mati tau lamba-lamba. Lulun mati lakyan dari pakari ipiti. Yo, kerisumanga kita tuh luang bateng mituto dipakai palangan lamba-lamba dalam soal pintu gerbang. Natarada kami pasak kira puang. Sule kuno lala mambela lamba pakalakuan. Yo, tabe itu lamba-lamba lut pimati. Yo, tabi kamu datang ku ada si kambi katong kanan dan sangka itu tedong bisa memibata. Ulangi miti to tedong na di rere, na diulangi. Iya, kabe terlinda lo udah perumum lameli mati pak kalopakan ini tidak ana magarong paditiro. Iya. Sebelum rapu tuh malam pasang lo lameli mati pak kuliran dulu meja sia dulu. Oh, 9 tahun. Saya di sini baru saya diutus ke Jepang. Waktu itu lah. Inilah DLP Trajet Channel, ikuti terus, tonton terus, jangan lupa like, comment, and subscribe.